korus monaipan vilcheptai sawas nimisigan kapon rana chimen uyai kalangan kiang coach puegi sabul makalangan olimpak onki chail leletor nimisigan kapon rana chimen kichai korusian yang ani kiesingak kepikapinga coach mau reu me kichkiong kichail ma chai korusian enjoy puegi sabul makalangan olimpak magichai luye melan anki kapaiwach pueki esingakin maurma peini kichkiong kichail ermago emen meyang portan meisigan kampurana cho anki esingakin maura ken kapingakoch ken kalangan kiang kocho chama-chaman mimi ajan ko cha plan mimi ajan ko cha ko sonti wa purpose na maur ni an somagom ani ki esingakin maur ni an somagom ani ki maurwen the maur me kakonati ni mensigan kaburanach mon ay pambil share masanan ko jiman won ki korus obil kalangan kiyong korusian irai kamapil wiya lalabot si rai kamapil nananchi rai kamapil on and off irai kamapil utan lalabot si obil off taulul kalangan kiyong coach mami miya jaw masingakin baur kapinga coach Kauno utan bagongo Kauno miya cha plan og na baur kenkak wiasa tama kupuran coach kenkak wiya tama kupuran Kauno ni sampawach ni mensian rana chimen kosia tuen Tehnpasen coach kesen balong kichail ni mensian kapun rana chichailen kosia tuen Tehnpasen coach puegi machocho te kichai korusian anki tuacha confused kichai anki metamatoma Tehnpasen coach yinan wan sarawi magichail kola sarawi lalete magichai ma armas wiata ni perail rimimen kosaya puegi kesempan Iawasa kichail mimiselia Iawasa kemia Iawasa me Kauno pegar ombaur kemia kichailen utan wewe kima wasama kemia Iawasa Kauno pilkachkachia eri kichai bang kosaya tuan the temple the Tehnpasen coach Iawasa Tehnpasen coach mia machocho kin kosaya me Tehnpasen coach wasama aramas wiata te aramas wiata temple te wiata imo eri ap muima mina na sai matmatau ansime aramas bang kosaya imon sarawya te Iawasa Tehnpasen coach mia imo mima kichai bang kayu metawen mo nan wasama jaikung kola sarawya ka imen pureng kasamanong kichail imen pureng kakela kai kichail imen pureng kawek pesegi te kichailen achai matmatau tuen kalanganen kocho tam kayu kesempal magichailen weweki yautan Tehnpasen coach Tehnpasen coach or ni wai yakosia where's the temple of God eri tapigen mo meimen kichailen kosia ye tapigme imen kichailen kak metemetawa o kichailen kak aniki utan linon puegi Iawasa masanen coach mia ipamataken kichailen Mark A6 irachikikeu lel riau emasani ni wai emasani as Jesus was leaving the temple that day one of his disciples said, "Teacher, look at this magnificent building. Look at the impressive stone in the walls." Ima na disciple ko siya. Jesus replied, "Yes,
look at this great building, but they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of one another. Wasaatika te tung kichai ni ansyo nati sai bolgo kilang ye chempas sarawyo ye Jerusalem. Ni ansyo me kilang chempas sarawyo ap utan kaselelki o yawan lingan o yawan lapala yawan stone mawiyata wana laut utan lapala ni man sarawi me tua cara mas uya kita machine abe abu kamel ansyo bugora uya kita utan ni perail manpower so songon me construction kakin uya ansyo me la plana rai machine kamakin kita be kau kita lani ketepen ya take yume pandeli amoy Tami kita wasach puegi. Jesus masanime, not one of these stone will be staying. Soche me you pandu wedi. Eri tami men pureng kacamanong kejail tuan cempas wech. Utan cempas maramas wiyata utana panola. Amen. Cempas maramas panmuyata utan panola. O I beitakan mo, memen beitakong kichail. Iawasa cempasan coach miya. Iawasa coach kachkachiya. Ma eka kola tempolo atama kareta. Ma coach kachkachwasaw nan cempaso atama kareta eola. Tama kareta Jesus masani masoche meko chiupandu wedi. Pagi machocho makichay korusian aramas kichay wonki tama mimi nanchen baso kichay wonki iman sarawio kichay wonki tama wiyawi o keter wiyame keter mosei keter wiyasong chegan pokoch kach wasans. Amen. Machocho kichay chay solar wonki pen kichay solar pen kanayen kichay solar chay mamaliki pen kichay wasa magutan pen coach masaniye me kachkachiye riega sembalong komuyong ay kichay anano utan anki utan weweki me utan coach iwasa mautan kachiye te iwasa mautan kachkachiye ye ndala chay ye wasa me ngen sarawi kachkachiye eri eka sampalong kichay puegi kichay la rama kichay mimina na chay mentality tenan chay matmataw chay mentality maramas pangko sa iman sarawyo ima kichay pametawan mo maramas uyataw at Jesus masan wasats me euran panola so che me ko chiu pan luwedi eri Iawasa utan Tehnpasen coach miye me pan pachapach me utang peini wiyata. Hallelujah. Mau tang kichay pan sama-saman. Niyan siya me Jesus kitslong nan Jerusalem. Iwasa me chebrin kachilayaw ye ni Tehnpaso. Tamaruya nan Tehnpaso. Iray malaan nets. Iray malaan uwiya business. Iray malaan uwiya songo-songon market kay ma-rebuild der wasaw. Kamboling song ko rusyo sa di Pilipil tama rawiya kila wasaan business nan Tehnpaso. Jesus kausa sa karamas ko pugsaramasan ni me alisali o totongki o kausa sa karamas ko wasaw. Ipeni masan ni me wasats ewiya wasan kapagap. Amen. Wasats ewiya wasan kapagap. Jesus masan ni me utan within 3 days. Epang kawata utan wasan kautako within 3 days. Jesus mamasan ituan peini. Niyan siya may kausasang ye aramas ko masan ima. Tama kumail wiyaki ye wasan nets. Me
utan wasat uya wasan kapakap ye nan cembaso ap Jesus mama sani bawasa obligate tong child ma emela mama sani tuan cembasan wasan kapakap ye kicain tama kareta ya Jesus so cema sani wasan kautek wasan wasan patak wasan meeting wasan men programen tama jay bang ko siya sarawiya be ko siya me wasat suya wasan kapakap Jesus ko siya me cempa suat ye komu yongai me beni ban kawatat within 3 days poi me aramas ko bilutan in si suat la melel parisigo in si suat la ban ye Christ poi ye men masoko irai wiata sombar tebe tempolo apini masani ma only 3 days abang kawata riagos ko siya 3 days ye a resurrection aban megila tiba chail aban pureng ya sata hallelujah eri iwasa me masani me iwasa me bang kecian mo in lalom o bilalai me emasani me cempas wachen wiya wasan kapakap ye komu me wiya cembaso ye ngai me wiya cembaso okay bagi ang taksan salmao te tamao kicaipan kilang nan kayun ko range silu isa kono isa kisu kayun ko range isa kon silu isa kono isa kisu hallelujah emasani o berkati itong kicay wasats ipangotagan kicay nuway emasani do you realize that all of you together are temple of God and that the Spirit of God lives in you? God will destroy anyone who destroy this temple, for God's temple is holy and you are that temple. Kalang Paul koskosayayong te mama saniyong te malan encourage te patakong yay men korange kan mumotson korange irailin sonoki yer na naman sa rawyo apre solar penin sonoki pen irail ma wasama utan kauno kachkachiya eisek kayun korange silu eisek wono emasani do you realize that you are of you together all the temple of God, that all of you are the temple of God, and that the Holy Spirit lives in you, ye coach. God will destroy anyone who destroyed the temple. Makapan iwasama coach mama saniya me iwasama kachkachia ye on komu ongai me Paul koskosia wasachima kumai socha realize me utang kumai wiya chempasan coach kai komu yongai wiya chempasan coach erichais chana ne kawela chempasan coach ye chempasan coach me mire chail klang imo wasacha mama sanima God will destroy anyone who destroyed this temple, for God's temple is holy and you are that temple. Emasani, you are that temple. Komu imawiya chen paso o utane sarawi. Hallelujah. Niansam Jesus ketslong na maur iwasame ketsketsie ye Holy Spirit iwasame pan utan sarawi iwasame pan waun armas panan ana waunki especially komu yongai especially kowe ana waunki ye chempasan coach keder kawela chempasan coach nan kayun ko range bilwono irachigich esek tuau len riesa ke bilkate tong kichailo masani. Do you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Klang emasani ma ye paluwaroman wiya chempasan ye Holy Spirit ngan sarawi. Wow. Wherever you are, the yawasa magamimiya, yawasa kum patspatso ye the kachkachia, Holy Spirit me wasan, ye ikomu mawiya chempasan goch. Hi, amen.
who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Wow, eko siya makaiten ko me utan coach masani wasachme e painu katar. Oh, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Kanana won ki coach ni Tehnpasen coachen won ki coach ong ni paluoroman. Pueki ya painuger ni high price utan pailaut imo sa mamasani. Me kuchim ut kawara mas kesimpalman, kawara mas precious man, kawara mas mautan. Coach pilu katar po iwasa men kach-kachie. Coach so men kach-kach na nim tenan Tehnpasen tenan Tehnpasen nan nasakan tenan imara masuyata. Coach so kach-kach wasaw. I mean, the presence of God will be there. Coach so kach-kach wasaw. Iwasa ma coach kach-kachie, yain lalomoy o laloy. Iwasa ma coach kach-kachie. Erika simpalong kichay-chay na ngon ki penki child ki child won ki ye Tehnpasen coach magach kachre chain yamo mana chay pan kak won ki nan Tehnpasen achay lapso cha won ki wasach machocho te parilaut ki child soche won ki Tehnpasen coach magach kachre chain achay lap kola nan man sarawyo o won ki songan kosonti kan enter wiyawi pue enter kawela nan Tehnpasen gojo. Achay potieja te kola wasagis ki chayla soche won ki ye Holy Spirit me peini paintar ki chayn ni high price on komuyongay po coach ki chayla won ki coach ni palwar chayn. O iwasa ma coach kachkachie lala chayn. Iwasa ma coach kachkachie ye remuyongay. Don't you realize that your body is a temple of the Holy Spirit? Kanan wewe ki mautan nganin coach iwasa megach kachia yay nan palwara child. Eri mango imenan karachi ki child me kichayanan utan won ki yay Tehnpasen coach. Yamon chaypan won ki yay Tehnpasen coach. Kesimpal tama ke kosaya, kesimpal tama kentayang labo, kesimpal tama ke treat paluaraman. Imakareta machocho irain alalim ang kasalian, kawela Tehnpasen coach. Chama-chaman, wasa-chamasani, me paluaraman ewiya Tehnpasen coach. Kater kawela paluaraman po iwasa ma coach kachkachia. Kichay kawela paluara chay ong men kasalian. Machocho kawela Tehnpasen coach ong men kasalian. Prekayden mo, ana panaramas, maramas malan kawe kila paluaray. Klang, yay lol suwat. Yay ana penaramas kay teluan ngeno. Apo yay ana penaramas. Songa nakachach, luwag, matmataw suwat, lokaya suwat, akalapalap, doon masu. Sombo ka chepil kawela Tehnpasen coach. Paluwaro. Iwasa mag coach kachkachia nan paluwara child. Hallelujah. Imo nga sa masa ni paluwara child uya Tehnpasen coach yo. Ima Jesus mama ima Paul malano utanan karachi yemen Korange kats. Iman kakela kay kichay ni may sakan kapunranach te song so chili bilibili wasa ima kamiya. Wherever you are, te yawasa makumkachkachia kaya nane remind tong komoy magawiya Tehnpasen coach. Kaya ramas mawiya Tehnpasen coach. Kay ten nanimo magapan nan Tehnpasen raw yung magapan wawaw kite kasampaliki. Machocho enjoy sang niet len ni Kauno kau paluarail wiwi asong chikan enjoy life puegi
Irail matamatoma ran sarawi iwasa marabang kolan kamakaliye nan jempas sarawyo. Iwasa marabang kolan utan wawoniki tene ran sarawi keleb mabangkak utan kisanguk nan tipomkan me kematamatoma. Mainko kesampalong kichair pueki wasa chakate tong kichair me you are pot ke utan pui kita price mo utan high mo utan pui laut coach pai nuker pueki kenkak we are masemen men won kichempasan coach nan we ya eise kisu riesek payu kichai pampel kate to mo wasach we ya eise kisu riesek payu hallelujah emasani nan riesek payu. He's God. He's the God who made the world and everything in it. Since He is the Lord of heaven and earth, He doesn't live in man-made temple. Kala, coach wiyatar me koros o wasa chika te tong kichail me eso chika wasa maramas wiyata ye. Wasa malong mo chika nagpangkangan ye. Wasa me pa merla ye. Wasama apan olaya wasama songkor usian pan sorala sama-sama mo coach ewia the word ima wia coach ima sanan coach ima coach buksaro masani in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. John 1:1 eri masana so pan sorala songkor usian pan sorala. Hallelujah. Arimemen kakela kay kichay ni may sangan kapun ranech. Magkawya Tehnpasen goats. Kaya nana won ki Tehnpasen goats mamirem. Keter won ki aramas wiyataro. Kaya nana won ki mamiremon. Holy Spirit kach-kachrem. Wasay magkamiya. Jesus masani. Ya ay temple. Pan wiyawasan kapakap. Eri temple makokolokolen. Wasa mag-coach kach-kachiyan. En wiyawasan kapakap, en wiyawasan kaparani coach, en wiyawasan kalinga coach, en wiyawasan wonki coach, en wiyawasan connection on coach, en wiyawasan communicate on coach, en wiyawasan fellowship on coach, en wiyawasan connect on coach, en wiya a relationship on coach, an sukoros na nambor, ye temple mamiremon, Holy Spirit mamiremon, poeki wasa koros magamiya iwasa ma connection pa miya iwasa ma Holy Spirit pan kono kayo ngogia an sukoros kasyana na awi ransarawi kasyana na awi yat ko penepan wiyawi pogen kolan na ni mansarawiyo hap coach wiyata yung mansarawiyo yin na lambaur pogen kak kono kayo an sukoros ken kak sarawiyong coach an sukoros ken kak communicate on coach an sukoros ken kak fellowship on coach an sukoros ken kak utan relationship on coach hansukoros imakareta emen kachwasa imakareta painta mekoros po iwasa men kachia lalamuyan ria kasampalong kichai ni mesagan kapurranach pakchocho kichai kilang lang wasan kaute ko po iwasama tene achay relationship pan miye amo wasan kauten kat wasan encourage kichai wasan build kichai wasan encourage one another up komuyongay anana build relationship anana build fellowship anana build intimacy connection po iwasama Holy Spirit kachkachia ye nan chempaso ye komuy uya chempaso ngeme uya chempaso amen ripak chocho kichaikin utan kesempal kichay long kola wasang kauten ka poeki iwasama utan tuweche coach kachkachia I mean God's presence is everywhere wasama utana kachkachia ye lalamuy o lalay wasame utane pointar poeki komuy en kakwan ki o ngay en kakwan ki coach rimiman kakela kay kichay ni mesikan kapuranach you are the temple of God. Where is the temple of God? Ye komuy o ngay yawasa kachkachia ye lalamuy o ngay es chikachkach wasama ramas wiyata melangumoch pan kawela mawasama manakan pan kawela hallelujah kisampolong kichay ni mesikan kapuranach poeki
Wherever you are, Jesus masani, and we awasan kautek, and we awasan kapakap. Hallelujah. My God, kalangan kiyong komoy. Kapag po pagyo, kalangan kiyong komoy yung sapul mumuikan, kiitskan, rai kan mapirongorong sapul masan, rai kan mapilaleti, seed mapil moratier nan bong yung koros, seed mapil alaltier my God, ye sapul masan, puputiang ernan, puel mawa my God, kalangan kiyong kumusam, kapag po pagi komoy yung kapay raita, kapayata sapul masan. Lord, kalangan kiyong komoy. Main ko si kalangan kiyong komoy. Ikaw sangan and chepela utin and chepela strategy. Ni marangkong Jesus, ikaw sangan nga nanuwang. Nga ikaw. Ikaw san siya wits. So chong puso chong manaman. Iray ka man ki sumaw. Ikaw sangan nga nanin sumaw kan mamire ray. Ray ka man ki metek ibir kaw sisang sangan metek kan mamire ray ni marangkong Jesus. Rai ka maniki worries, rai ka maniki songon ketirupun na siyang bawat, ikaw siya songon ang chepela wuting, songon ang chepela plana kan na naray more, main coach kalangan kiyong kumi, kapag pagi kumi, kapay railta, sawa sa rai paninay, sawa sa rail kan main coach, mapilikin support rail, rai ka main coach, mapilikin chung, mapilikin rong sa pulmasan, main coach kapay railta, young rail, wherever they are, bless aray maur main siwa coach. Main coach kalangan kiyong kumoy. Kumoy kitsin kapay rail ta, yang rail main sam. Kapay ta sa bulumasan, kalangan kiyong kumoy siwa coach. Pwegi, niyon pel kitsin mama santong kits tuan. Iawasa kumoy kits ye lalalaman naman kits. Sewuya, ye Tehnpasen sarawyo. Sewuya, wasama kumoy kits wasama kumoy yata iya main coach. Kapain ta kits, I praise. Pusen ka kuan kin komu ye Holy Spirit main coach. Main coach kawela songon mentality kan, songon matamatau kan, sen ka kuan kin nani wan sarawi kan mara masuyata. Main coach sen ka kuan ki ye wasama kum kecil rech. Kalangan main sam kapayata kich kapayata sa masan. Ni maramu Jesus Christ may partiyo bagi. Amen.